Eto, bismillah. Vidiš, nije loše da epizoda počinje s bismilom. Zamisli, ja ne znam jesam ikad vidio osim na nekom naravno vjerskom programu da kaže dragi naši gledatelji, selam aleikum. Ali ni tad ne kažu bismillah kad krenu, fakat. A to je predivan jedan zapravo. Da. I pozdrav i sve. Šta ćeš kad je to izvitopireno, koji sve nam? Sjetio sam se jedne situacije, znači 90 neka, to je bilo tik poslije rata. Pa ako ne u samom ratu, teška je situacija bila, ko uobičajeno. I sjećam se jedne prilike, u selo je došao čovjek, čelo neki, sjećam se, stvarno bio je čelav, onako krupan lik i donio je, brate, šta ja znam, 10 sladoleda, 15, koliko je. Ono bilo je djece tu puno, ali nisu, sva djeca nisu dobila sladoled, vidi. Sad, jedan čovjek prokomentarisa tamo iz mase kao evo te donio pa mogao si vala i 13, ali otkud je on znao da će biti 13 tamo djece? Razumiješ? Do koga je što je to tako, što čovjek mora dati komentar pa makar on bio suvisla? Zato što je kod nas rijade, genetski smo tako odgojeni na tome, da tuđe greške samo vidimo, ne do Bog reflektora nije percepcija okrenut nekad prema sebi, pa reći postani malo i do mene nekad. Ne može biti do nas. Zato ti kažem, umjesto da kaže taj čovjek hvala ti što si došao, što si ovdje evo podijelio ovi 10, ne, nego što nisi 13, znači. Pa šta je da je bilo onda 15, pa što im još nisi po paketiću? Da, što god okreneš, malo. Prošlo mi je to kroz glavu i pomislim, danas je Bajram, islamski praznik, muslimanski, i odlučio sam da sada stvarno ponovim tu situaciju za neku djecu, evo to je 25 godina kasnije čovječe, neko će dijete upamtiti, a nećeš ga uopšte ni na bilo koji način poniziti, nego je Bajram, častiš se sladoledom za Bajram, shvataš? To je prelijepa misao, i ovo što idemo, to je raritet, razumiješ? Zato što, kažem ti, problem nas jest upravo u tome što tražimo u svemu manu. Nikad nećemo pohvaliti, da bi nema kod nas pohvale, jesi primijetio da kod nas nema pohvale? Uvrh glavi ušuti. Nema pohvale, nema da ti neko kaže, odlično si ovo odradio. Da. To ćeš prije, evo ti kao umjetnik, kao neko koji glumac, ideš po Evropi, prije će te onaj pohvaliti tamo iz Kana, nego evo ovdje sad, kroz selo, kroz koji jer u nas je, pohvala je kao, to se podrazumijeva tako da je. Da. A ne podrazumijeva se. Evo, ništa se ne podrazumijeva. Mi dobrotu podrazumijevamo, a došli smo u situaciju da smo je žedni na svakom koraku. I to sladoled, pazi, ti si zapamtio, znači donio neko sladoled od 1.000.000 sladoleda koji si poslije toga pojeo, ti si zapamtio jedan sladoled nekog tamo čovjeka koji je donio i koji je bez veze sladoled, ali je njegov gest bio nešto što ti je ostalo. I to je poenta. Malo prije sam ti pričao onu prelijepu priču, čovjek izlazi iz džamije i ugleda i djeci stavlja u cipele, patike, marka 2, 3, koliko već ima. I on kad krenu, žulja ih izvade Markutu. Pa tu će Marku prije zapamti nego kad mu dođe tamo tetka iz Njemačke i dadne mu 100 eura. Reče, hvala tetka. Ali ova Marka mu je bila simpatična. I ona ostaće mu zapamćena. Da. Toga nam treba, barem po meni. Došli smo u situaciju, kažem ti, da nam, ne samo kod nas ovdje na Balkanu, nego evo vidimo i šire, taj nestručni element dominira, a to je sve zbog našeg odgoja rijade. Nemoj, šuti, trpi. Je li odgoj učinio to da ljudi ovo dozvole? Vidi koliko zelenila, koliko potencijalnog, lijepog, zdravog zemljišta koje može proizvesti na tone zdrave hrane, da se svi koriste. A kupuje tamo suho zlato, daje za paradajz zdravi, za jaje zdravo. A vidi ovdje može koliko držati da kljuca ispred kuće. Čiji je to problem? Zadnjih 30 godina sistematskog zaglupljivanja da se selo ugasi. Prođemo kroz ovo selo, ako ima 10 krava da ljudi sad drže, nema ih. Što? Pa sišlo se, svi hoće u grad. Onda kad se izgrada ide, onda se ide u inostranstvo. I šta smo dobili? Dobit ćemo uskoro za 50 godina da će više možda migranata ovdje biti nego domicilnog stanovništva. Nije to ništa čudno. To je samo ono što nas čeka i neminovnost. Ovo pesticidi. A 100%. Hajmo otićemo kod njeg, pitat ćemo da ako ne bude... Hajmo ga, molim te, pitat. Hajde otići.
kladimo se u, ne znam, u što ćemo se kladiti? U pola marke, jer je Bajram pa nećemo. A reci mi, brate, zašto pesticidi na ovako... Pa ja znam, eto, pitati. A misliš da će on nama odgovoriti tačno, da će nam reći, okej, jesu pesticidi. Pogledajte lijepe džamije ovdje u ovom mjestu, nevjerovatno, baš je. A jesi primijetio kako je zaraslo? Nezalje. Da. E pa nisi to primijetio, to prvo treba primijetiti. Bajram je bio, a nije se pokosio. Ej! A zamisli, koliko vjeruješ ti da će frajer reći jesu pesticidi? 0%, jer osjetim pesticide. Jel da? Ej! Kako je da ti koristiš pesticide, a da on ne koristi? Nećemo tako, ajmo ovako reći. Imam Prodem se po to. Ne. Imam potrebu da zaštitim maline. Šta mi predlažeš da s čime da ih zaštitim? Hoćeš reći pesticidi? Čuo sam jednu priču, da ne znam je li istina, odmah da se kaže. Da su bila dvojca braće, jedan držao maline, a drugi držao pčele. I kad se posvađalo svoje maline namjerno, pesticidima na šprica, da bi došle pčele i da bi mu pomrle. Je ovo domaći? Domaći luk. Za sađenje, jel? Eto, tu ti je. Tako je. Dobar dan. Bajram Barićova. Allah razviola, Pa naravno da sam... Bajram Barićova. Allah razviola, kako si ti? Evo, dobro je, hvala Bogu. Kako si ti? Dobro, zdravo? Dobro, hvala. Sladoled? Ima sladoled, evo ga vam. Kakvi? Koliko ti je? Ja ne znam, neki u kornetu imaju. Da, evo. Eto, naši bosanski kakići. Sve bosanski. Dobro, daj nam Fokuć. Ide četvero u prvi razred. Četvero samo. Mali. Iz pritvora. U prvi razred osnovni? Samo četvero? Samo četvero. I još? Gospođo, daćete nam ove sladolede? Nemate vama na federalnom. Na federalnom. Sad sam na... 15. Eto. Viš kako si dobro. 50% svoj više. Eto. Šta imamo domaćeg? Ne, ništa domaće, evo imamo ništa to. Kako nije, tu Šta je? sve Ko je? gore Ovo domaće, ti je vidiš. Fanta domaća, ja. Ma nije ovo. Što je, puni se una. A ima neki... Puni su ona, to bre, Arbom, baš sok. kakva Fanta, ništa Fanta. Ništa Fanta, nego ima... Mineralna u redu. Nemoj ne rađe. Koliko košta ovo? Evo naranđa, limun. Limun bez šećera. Vi ste rekli da je bez šećera. Koliko sam dužan? Domaći proizvod je. Da ti uvijek moraš. On jedino plaća kad se snima, gospođo. Aha, da se Kad to... se ne snima, on ne plaća. No. Ne upita ti čovjeka, jel ona je... Da, samo da pitam, molim vas. Vrat se sad. Samo Ovo je bitan element. Ovo je bitan pitanje. Je li ovaj dole što pršće voće i to? S čim pršće sad on? Malo. Da mi znamo. Ja. Ne znate šta bi to moglo biti? Hoće, znati. Dobro, onako me zanimalo. Da. Valjda nisu neki pesticidi. Znaš ono kad koncert ide pa kaže frajera za bubnjevima, Mencur, evo ovdje brate za kamerom, Neđa Dagić, na zadnjem, na lijevom, Feđa Gulić. Evo ga brate, na prednjem špicu, Vozner Rijad, znaš da takva varijanta nekog koncepta bude. Nećemo, Neđad nam je ružan. Da, vidi, on za ovaj format. Nećemo Kad mene. bude neki slabiji format. On nas čuva od poroka. Baš me zanima kako ćete reagovati. Vodim vas sad u jedno selo koje je onako poprilično malehno selo. Ogromno je bilo. Znači, djece je bilo. Vidiš ti da čovjek sada jedva je nabrojio, jel de? Prste jedne ruka, četvero ide u osnovu. Šta kaže, četvero u osnovnu školu. Pa znaš koliko je to poražavalo? Prije su po 2 razreda bilo. Čovječe, Boži, šta se tu izdešavalo da sada nemaš jedan razred osnovne škole, brate? Pa većina ljudi koji sretneš, gospodine Gvozden, na ulici imaju jedan razred osnovne škole. Mislim, općenito. To što su kupili fakultete, to je već druga stvar. Nažalost, to je neminovnost i bojim se da ta krivulja ide samo još više u negativno. Da će sljedeće godine biti 2, pa onda nijedna. A to je samo neminovnost ako se nešto ne promijeni. A i na ovaj način, upravo ono što si malo prije rekao, moramo pokrenuti prvo sebe, malo drugačije razmišljati, malo reći daj nešto drugčije, daj nešto bolje.
danas kopirat ćemo nekoga, uzijet ćemo od nekog nešto, samo da se nešto lijepo dešava, da neko ima svrhu, a ne samo i taj materijalni element. Pazi, ti kao umjetnik, ti prvenstveno znaš da je, što je mene moj nastavnik muzičkog učio, da je umjetno sve što čovjek osjeća u svojoj duši i ta svoje osjećanja prenosi putem riječi, boja i tonova. Pazi, to je jedna predivna definicija po kojem sam ja rahmetli Abedina, svog nastavnika, i zapamtio po toj jednoj jednostavnoj definiciji. Ali bojim se da je umjetnost duša, a da mi dušu gubimo i da možda smo je odavno izgubili. Najbolji ste primjer mediji. Bilo koja dobra vijest, evo, o bilo čemu, Rijade, otvori, imat ćeš 3 komentara, jel tako? A neka, ne znam, negativna vijest, neko se pobio, neki transparente oteli, to stotine i stotine, znači, komentara, 1000 šerovanja, pregleda, odnosno 1000 pregleda, stotine šerovanja i tome slično. Jer negativnošću se ljudi hrane. Tu treba paradigmu promijeniti. Ali upravo, kažem ti, ovo što ti evo sad ovo radimo, što ideš, ajmo uzeti neke sladolede bez ideš, ugledat ćemo koga god ugledamo, i stariji čovjek, evo ide. Ona nije bitno, nego taj element da nešto progovoriš, a da nema interesa u tom. Toliko tim materializmom smo zagađeni, otrovani, toksični, da ne možemo vidjeti čak ni dobrotu koja nam nekad ispred nas bude. Da li su ljudi uopšte sada, evo bar nakon tolikog odmaka svjesni šta su u svojoj šumi napravili? Nisu. A evo ti primjer najsvježiji. Ja stanujem preko puta Doma zdravlja u Gornji Vakuf Uskoplje, zvanični nalaz. 2 lipe i 1 bor je bio do neki dan. Tu od 30 do 50 godina su bili stari. Ocekli su i sad nema ni jedan tu. Znači, hlada nema nikako, ni prirodnog, ima samo neprirodni, budući da je u nas sve neprirodno. Nemamo osjećaj prema prirodi. Mi mislimo da smo iznad prirode, mi smo dio nje, a gubimo odavno već dodir s njom. Ja sam napisao tekst u vezi toga upravo što se obraćam čitavom svom Gornjem Vakfu i kažem, sram nas bilo što smo dozvolili i da nam park pun starih platana koji nisu bili oštećeni, kasnije će se ispostaviti niti stari, da se posjeku, a isto tako 10-15 godina kasnije, evo konkretno i ove 2 lipe koje su prelijepe i koje su zdrave bile, samo je trebalo malo potkresati. Tu te čekam kad kažeš jesmo li svjesni, nismo svjesni. Zato moramo, to je taj, kad kaže neko šta me briga. Ravnodušnost je bolest od koje nema ozdravljenja. Znači, ravnodušnost je najgora bolest. Jer ti kad si ravnodušan, ti onda je tebi svejedno, onda tu ravnodušnost širiš oko sebe isto u kuku. Evo dobro je, malo smo u obilasku. Malo smo u obilasku. Čokolada, vanilja. Ovo je A moj domaći je, znači, bosanski. Evo, hoćemo Znaš ti ovu dicu, jel? Trebalo bi ovo gore podijeliti. Jest, ovdje. Kod mene nema ovdje, ja sam sam. Molim, ne se, pogledajte vi ove prirode ovdje. Reci mi, ima dice, brate, u selu. Ima ovdje gore kod ovog košija. Aj, vidimo se ako Bog da. Eto, ovdje su ljudi domaćinski nastrojeni iz razloga što odmah ti ljudi ponude svo. Evo vidiš, on kaže tu negdje sad treba biti djece. Nebitno, vidi, poenta sladoleda nije da ga mora pojest 15 djece u selu, iako ih ima ili nema. Može ga pojest ba i dedo, razumije. Uzmi vam po sladoled, molim te. Podijeli tamo toj djeci. Znaš ti ko je ovo? Snopa. Kako se zove? Rio. Prijezme. Gvozde. Tako reci, brate, ne znam što Kako neću, znaš. Još neki jesi. Jezejan sladoled. Jezejan sladoled. Ne sladoled. Hoćeš moći upatit gore. Neću uvodi, sad ću ja doma. Pa ajde da vidimo, jer dobra je scena da probaš upat. Ajmo, bacimo, pa baci. Aj, molim. Pa baci da probaj, ba, Pa baci, evo gotovo je, bacio ti, Ko treba bombe bacaj, red odmah. Bacam. Nije, brate, nije ratni film, znaš. Pa ja naučio te gledat. Ti u većinom imaš sad u zadnje vrijeme si u toj produkciji.
To trebaš reći, malo smo sad izašli iz tog filma. Da. Jel valja sladoled? To. Kako je hođa? Ovo ima. Salam alejkum, Barvarac, Sneža. Zapustio se bradu. Ne mogu, nije mi nikako Hođa, daj mi reci dok pričamo, jer se zovem bajramski sladoled. Hoću uzeti ću, ali ja slatko ne smijem pojest, možda ću poslije nekad. Ozbiljno, ima li dječice još tu da se ne istopi, ba hoće da dođu pa ćemo mi nastaviti s tobom razgovor. Amaga, Almin, Ibrahim, moj, zovu ga Ibaga, Ibrahim, ima još jedan Ahmed, a njega zovu Ahmaga. Nije trojica se zovu, da, U redu, kaže, ej Ibaga, gdje Ahmaga, evo je došao Amaga. Hođa, molim te, evo... Pa ja, i ovaj sad računaš ko je sve došao. Kako je veseo Hođa. Pazi, ja se susrećem sa tim u biti svaki put, svaki dan kad imam te stvari neke, evo sad za Ramazan su imali toliko sadržajan program u mjesec Ramazanu da je to bilo amazan. Ali uvijek imaš ljude koji će kazati, što nije ovako, što nije ovako, što ovo nije ovako, što ono nije, što si to tako, razumiješ? Ili uradi se, evo podijeli se djeci, ne znam ni ja, i sad neko dijete klizeći uleti od nekuća, ne znam odakle je došlo. I što njemu nisi paketić, kaže, pa rekao, bit će, ne znam ni ja šta. I stalno ti primjera imaš kod nas. Znači, mi ne možemo, ja moram kazati jednu jako dobru stvar, neko je rekao, kaže, kad vidiš mladog čovjeka da radi neku lošu stvar, 70 razloga traži da ga opravdaš, a danas je kod nas obratno u stvari, čim vidiš odmah operi, nema priče, znači, ovo je jako lijep, sladoled, fin, i tako dalje, ali, znači... Nemoj reklamirat, Hođa. Ma ne, eno kaže, nije bilo ovdje. Joj, nije to, mislim, znaš, reći... Samo da je malo veći. Da je malo veći, Samo da je, eto, Hođa, Boga ti istina da u školi sad u prvom razredu ima 4 djece sam. Pa jeste, i u trećem razredu je Ibrahim, koliko ima, ja mislim da ima 4. U stvari, u 5. razredu ima 2 samo. 2 ljudi u 5. razredu. Tako je. Ja kad sam došao ovdje 2 i neke godine, u Mektebu, u džamiji sam imao skoro 100 djece, sad imam 13 djece. Koliko si ti u ovom džematu? 23 godine. Čovječe, s koliko godina si ti došao? Pa ja sad imam 44 godine, došao sam sa 21 godina. Gdje si ti medresu završio? U Travniku, Velči Ibrahim Pašu medresu, prva generacija. Onda ovdje kad sam došao, završio sam IPF u Staru, poslije toga sam prebacio se na Fin i onda poslije toga sam sad na gore. A reci mi, koliko često je to da, recimo, mladi ljudi koji završavaju medrese i pošalju ih negdje, ti nisi iz ovog sela? Ne, ja sam iz Novog Travnika. I pošalju te u neko selo, koliko je česta ta pojava da Hođa ostane u selu u koje je došao? Vidi, ja sam imao do sada, ne mogu nabrojati na prste koliko sam imao do sada ponuda. Dakle, da idem u ekstra dobre džemate, da idem u grad. Ali pazi, upravo ono što smo malo prije sad govorili, ljudi odlaze, odoši, napuštaju ovdje, nema ko da bude i tako dalje, a naša misija je upravo takva da mi budemo tu gdje treba ljude vraćati, treba ljudima govoriti, dajte ljudi, ostanite, evo ja sam tu sa svojih 3 djece, razumiješ, moja su djeca išla na Borovu Ravan u školu, koji su ostala druga djeca, oni su mogli da idu u Travnik u školu, mogli su u Bugoj da idu u školu, mogli su ići ne znam nija gdje i tako dalje, ali tu moramo svi malo uzeti učešće, svi se malo upregnuti, što bi se kazalo, da bi bilo bolje. Ali najviše oni koji trebaju da se upregnu, oni su se, kako se ovo kaže, oni su skinuli hormu, znaš šta je horma? Oni su to sve ostavili i oni skiraju nizak. Kad mi danas gledamo
ja kažem, evo, vidi Rijana. Ja kad upirem prstom na njega, jedan moj prst je uprut, a svi ostali su okrenuti prema mene. Ali i u tome slučaju kad mi govorimo o tim negativnim stvarima, znači da mi gledamo tamo, da iz nas izlazi ta negativna energija i da mi samo mislimo o tome, o toj negativnoj energiji, pa daj čovječe, malo budi pozitiv. Izvorni jezik i ikavica. A posebno ovoga ovdje dijela, našeg dijela, tamo Travnik, možda Novi Travnik, eventualno i ova Skopajska dolina. I tamo se proteže na ovaj dio možda Livna i Duna. Ide i prema Dalmaciji. Tako. Zato u nas dite, mliko, lipo, svit. I ne treba mi toga, to je naše. A šta se čovjeku desi da se osjeća loše zato što je negdje u čaršiji, rekao, može mala s mlikom? A znaš kako smo mi? Mi smo ti, ja sam nedavno išao na umru tamo. I sad ja gledam ljude, čim dođe tamo u Meku, Medinu dođe, on odmah skida sve svoje, oblači galabe, oblači sve. Pa čovječe, mi imamo svoje. Pa, ja imam svoju majicu, imam svoje hlače koje ja oblačim, koje moj dedo, nene, oni oblačili i tako dalje. Ali isto tako je kad je u pitanju jezik. Znači imamo stil. Kao neki spoj jazz bonda. Da, lijepo vidiš čovječe, fantazija. Pa je mine legenda. Ovo je moja momčina. Misliš da Emi njega ne zna? Koga Emi više ne zna? Došao, bio u Austriji 3 mjeseca, znaš, i vratio se iz Austrije. Kod nas u Austriji. Ja kaže, rekao, gdje si možda šta imamo? Kaže, evo nema ništa, evo moram voziti auto na servis, moram ove bremze uraditi, znaš, ne. Pa šta je? Šta je, malo bremze ove, kako se to kaže na bosansku? Kod vas. Kako se to kod vas kaže? Ne verujem na pasta. Ali to je zaboravio što je kočnica. To je smiješno na prvu, ali je tragično na zadnju. Zato što gubiš identitet time. Sljedeća generacija koja mu ostane tamo, njegova, će izgubiti totalno ovaj identitet odavde. Skroz. I on ovdje će doći, na njemačkom će ti pričat, djeci će se zvat možda Ahmed, ali će na njemačkom pričat i on je već u drugoj generaciji gotov. To je problem te naše kulturološke, možda čak je tu najveći problem po meni, možda što je preporod tu trebao malo veću uraditi stvar da animira taj bosanski srž, tu bosansku, da je prodrma, da se ona rasprši, da ostane među nama, a ne da je se dođemo, što kažeš, 3 mjeseca u Njemačku i otiđemo u lauk, ne govoriš više ni odmor. Otiđemo, ne znam, u neku drugu zemlju, nije više supa, ne znam, juhaja, neke. Ali ostani svoj, jer će te i ovaj drugi više cijeniti ako ostaneš svoj. Ti ako ikavicu, moja nene Fatima je meni tako govorila. Hođa, koliko ovdje ljudi posjećuju džema, dolaze na namaze? Kakva je situacija ovdje kada je u pitanju ta... Što tiče, evo sad Ramazan, to je bilo full, ali čim je prošao Ramazan, to već ostane na nekih 20%. Volio bi da uđemo da hođu ispratimo do džamije. Ajde. Da vidimo cijeli taj ritual, poziv, sad ćete zapravo vidjeti poziv vjernicima, dakle muslimani, vide kako zapravo izgleda poziv na obavljanje namaza. I tu imamo sad problem sa imamima, znači nema nas. Da. Nema nas, razumiješ koliko sad ima neki... Koliko znam, dosta naših medresanata odu vani pa su A evo, kod mene je sin završio medresu i otišao je na vojsku, razumiješ, nema više tu. Da. Vidu. Ašhadu enne Muhammeden Rasulullah, ašhadu enne Muhammeden Rasulullah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw
العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nisu svi ljudi koji u tom trenutku klanjaju i mole se u biti povezani, jer što ti kažeš hođe sada koliko zapravo ima momenta u toj tišini gdje sve tvoje misli mogu odlutati. Pa zavisno od individua, čovjek neki koji dok sada ide tu zapravo razmišlja kako će odrezati bukvu u ščipu na... Sve zavisi kakav je čovjek posao. Koliko česti su ovakvi namazi gdje ste zapravo samo vas dvojica? Iskreno da vam budem, malo me to dirnulo i rastužilo jer ali dugo nisam u jednom džematu, ako se može nazvati džemat, a može, znači ako pored hođe ima još jedna osoba, to je džemat. Mi smo džemat, tako je. Ja ne sjećam se situacije da sam zapravo u džematu vidio dvoje ljudi, bez obzira o kakvim okolnostima. Pa vidi, evo, tvoj Hamdu posvjedočit će, pa ne baš, ali bude tu situacija. Prvo jedan od razloga što je večeras smo mi sami, jeste da, mislim, sad neću pravdati nikoga, jeste to što su sad dani Bajrama, što su ljudi otišli svojima. Druga stvar je što očekujem, možda sam ja otišao danas da sam odsutan. Može li se to desiti? Pa može se desiti, znači ja imam svoj slobodan dan, odnosno sad su dani Bajram, imao sam mjesec dana Ramazan gdje nisam imao bukvalno slobodnog nijednog momenta, sata, gdje sam ja non stop bio u nekakvom obavezama. To je jedan, ali ono što ti malo prije kažeš, to stoji, desi se da nekad se sve desi se da bude i sam efendija. Tako je, desi se. Šetan čovjeka vreba u svakom trenutku, u svakom momentu. I sad bez obzira što čovjek je uzeo abdest, znači što je se pripremio na taj način, što je očistio svoje tijelo, svoje ruke, svoje lice, jedan od uslova da bi čovjek došao na namaz jeste da se abdesti. Znači bez obzira na to što je čovjek sve to uradio i što je došao i što je misleći, evo oslobodio sam se svega, a sad dolazim pred Boga i ja sad razgovaram. Znači sa Bogom i kad učimo i kad izgovaramo ove riječi iz Kur'ana, to je stvari Allahu dželešanu govor, Božji govor. Sad, bez obzira na tome svemu što je čovjek u baš takvom stanju, ipak šetan nađe prostora da uđe, on vidi ja. Odvratio, dobro. Samo da mu ispričam jedan, šta čovjek u nam pani efendija, kad je u mene brat bio na vrsima efendija, i frišak efendija došao malo duže, on travio, klanio, znaš, i sad ga jedan džematlija pitao, veli o njemu, moj efendija, a on je radio na trgovačkom namještaju sa mnom skupa i bio na montaži. Šta ja, kaže, regala smontiram za tvoju traju. Ja imam jednu ideju, hođa, a to je jednu želju da u ovom serijalu kojem evo posjetim određeno selo, posjetim igrom slučaja se danas desilo, opet kažem ništa, valjda slučajno, sve je suđeno, da si ti danas spontano bio naš domaćin ovog dolaska u ovo selo. Ja nekako u svakoj epizodi tražit ću nešto što bi meni bio izazov i što bi volio da probam, da napravim, da učinim. Recimo jedna od stvari koja bi možda sa mene neko vreme skinula, da probam pred čovjekom koji je učen i stručan, ti si hođa, da ja proučim pred tobom ovdje ova 4 zida. Ako prođe sljedeći put kad budeš dolazio... Da budeš tu glavni učas. Da proučim ja. Ako bude sve dobro. Okreneš se prema kibli, dobro. Prema mjestu prema kome se klanjamo, znači gore. Znači kad se uči Hayal Sela, malo se okrene na desnu stranu, Hayal Falah, pazi, znači kad govaraš Hayal Falah, po srpskom jeziku to slovo koje je jako karakteristično, i okreće se na lijevu stranu. Ti, pošto ti je prvi put... Veliku imam tremu, hođa. Baš imam tremu. Baš me iznenađuje ta trema što ti imaš tu tremu. Tremu iz razloga, ja sam, znači, 2000 ljudi igraš, koliko je to je možda bojazan od... To je pozitivna trema, i drago mi što imaš tu tremu. Prvo ću sad pa sad, samo dok letiš Allahu Ekber, vode u ta trema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ašhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ja sam toliko želio u životu proučiti. Sljedeći put kad dođeš, učit ćeš ezan. Znači, Može proći 100%. Samo ono 4 puta Allah počinje. sve je da, super. Dragi gledatelji, mislim da je sa ovim činom, sa ovim ovdje ljudima, sve zapravo rečeno u ovoj epizodi, da nema potrebe da ova epizoda traje duže od ovog momenta. Hvala vam što ste bili i što ćete biti uz ovaj serijal. Svako dobro neka vas prati, kako na ovom, tako i na ovom svijetu i sve najbolje od mene. I želim svakom od vas u široj obitelji, porodici i svima ljudima na svijetu da budete dobri, da se poštujete, cijenite, da čuvamo naše ognjišta, vraćamo se i da, eto, živimo i budemo dobro. Imate li, hođa, vi reći nešto i odjaviti? Ništa, ja ništa ne bih kazao. Mene ovaj ezan od Rijada oduševio, to je to.